lenkosi masikuke sithandaze. Amen. Ukuphakama kwami akuthande ngowengcwe. Lana lenkosi bingelela Nkosi yamakhosi nabangcwele bonke benkosi. Amen. Lana lenkosi thunyiwe izwi lasezulwini. Mntwana nami ngiyacela kushembe ukuba angiphe izwi lakhe athandayo kubantu bakhe. Amen. Thumela lapha abantwana benkosi inzima ukuthunywa kule ndawo, kodwa ngithembile ukuthi ushembe ngilahle uzoba nami. Amen. Njengoba abantu bakhe bephumile inkalo zonke bezokushembe afike badibana nami sekuguqeni lapha, ngiyacela ukuthi bengezwa okukhulayo kodwa bezwe izwi lashembe abazisele lapha. Amen. Ngiyacela uNkulunkulu ngoba njengoba esimemile nje nawe ngithuma khona izwi kwesikhathi alithandayo. Ngiyacela ukuthi angikhumbuze lona malivela kuye nje noma ngabe linye awuphila abantu bakho shembe. Ngingakhuluma kwami ngine kuphelwa isikhathi ngingafiki esikushembe ukuthumela. Bana benkosi la semhlanganweni naSeptember. Mhlangano waSeptember cela inkosi bayingiphe mhlangano lo omkhulu kaSeptember wentombi laseNazaretha. Amen. uNkulunkulu wasesiphake futhi umhlangano phezukwawo wesikhumbuzo senyanga yesizulu. Ngicela uNkulunkulu ke lapha ungipha ngakhona ngiyobonga uze ngisheshe ngihlale phansi ngoba uzima abantwana benkosi la. Thunya lapha uNkulunkulu sukazi kodwa ukuthi uqondile. Cela kwakhe ngikuphela kungabikho kwami ngoba sendaweni ezima. Cela nje nesihlabelelo lapha siya 34 wafika izazi aziphuma iPhumalanga ayizafika izazi aziphuma
kufundeka bazalwane benkosi singabeli enkulu kaShele njengoba silapha sibenyiwe eNazaretha amahle sibenyiwe unyazo lwezulu ayibongo semabona isilethe esikhumbuzweni senyanga yezulu uma ngikhumbula isikhathi sikababa inyanga yezulu bantu benkosi befike usizi ujuluke ngoba inyanga yezulu ngayibona ngathi qala ukuhlakanipha kwami ahlakaniphela phambi kwami ayibonge Nkosi nokhulunywayo ngakuzwa uShembe mayikhuluma sikhuluma umuntu omuhle wasezulwini bantwana benkosi owafika phakathi kwethu ozokwakha lokuNazaretha inyanga yezulu bantwana benkosi yalapha leli bandla esikulo yasakhela umngcwele bantwana benkosi ngoba ngiyakhumbula ukuphula ePhakameni noma ngangifishane kodwa ngake ngafike manisibheka ngesikhathi kuthethwa icala leli ehlale lithethwa njalo ngafika icala sekufika lapha limakhona ngayizwa inkosi ikhuluma inyanga yezulu kubuhlungu bantwana benkosi kwakubuhlungu lapha ngoba sasivele sembathe into emhlophe kushawane kungenqaba ngamanje kusibuya abanye sebelimele kodwa inyanga yezulu bantwana benkosi bethi abantu kulungile asihambe nekhehla bona bafuna usala nebhuku kubuhlungu bangcwele ngalesikhathi esikhuluma ngaso asike isikhathi esihlungile ngalesiya ngiyakhumbula inkosi yamaNazaretha ekhuluma lo wayiphethe ukukhuluma lapha nasehluleka icala iphendula inyanga yezulu ithi kulungile lo mfana akathathe lonke lelibandla athathe lonke ahambe nalo njengoba silapha abantwana benkosi salandela kodwa uShembe lothiwa yikhehla seza naye lo msayibongosi yamaNazaretha ngakho uma ngibona amaNazaretha ngifikelwe imicabango yokujabula ukuthi nina belifanele ukuthi uNkulunkulu anibusise noma izolo ngoba ingakana befuthi uShembe bazisule noma lishile unyazo lwezulu lathi siqala ipheje elisha manje izolo ezikhona ezidala nesasizezele singakholwa bathi unyazo lwezulu ngiyazisula ngoba sabamba uNazaretha ayibongo sana ukhulu bantwana benkosi bakhona kwethu la akuyona encane sasikhulu leso sikhathi ungazeli mawulapha usedabeni unkulu bambe ukhulu ichaza ngokuba khona nje kwakho la noma ngabuthule noma uphethe inkosi noma uhamba nedrink kodwa bambe ukhulu ichaza ngoba wena esiphambaneni inkosi lethemba ebethela uShembe ethathelwa bonke abantu kuthiwa nguye ufanele balandele kwalapha uShembe lelibandla basibona namhla singaka ngiyakhumbula lapha ngimfaka babamkhulu yakhuluma lapha inyanga yezulu phambi kwethu lapha ihlezi ngalo nyaka yathi qinisana amatshe lapha ngemuva bashumayela yathi naba amaqembu abizile yakhomba sasiyaphendula yathi angiboni namehlo kubuka yathi gezani amehlo xixana amehlo kubuke naba abantu beza saphendula sabona izihlahla basabona muntu yathi kuye yathi wasusela amanye lwehlise ithembe lapha ngabamkhulu asekha manje bona wabone lapha esathi nje ayishuswa inyanga yezulu lapha kodwa singaboni ukuthi lingagcwele ithembe kodwa ngokusho kwakho wayesethi ngiyamthuma namhla ukuthi phumani engihlangabeza abantu anisekushumayela leyo mfika ey'tabeni zangakini nomgwaqweni umemeze ukuthi nami Shembe kwabanjalo abantwana benkosi uma ngayala nje kwesinye isikhathi uma ngisakhumbula kahle ngomunye lamlolisi langithola ngamhlezi lapha kwesihlahla sesincane uma inkosi sithuma yaze yehla sishuma lapha yehla ngenyawo yayifika ngenyawo abantu la yathi mayilapha eduze ney'ngane yasibuka ngapha ngasothambeni yayisithi abashumayela ngababoni yeba lapha abashumayela ngababoni mangikhuluma abashumayela ngababoni yathi ngifuna ukubabona abashumayeli uma bekhona esontweni yayisikhomba lapha esihlahla kakhosa uNtambo lapha bayakhumbula abashumayeli abadala yaboshwa ngalolo suku iNtambo yaboshwa ngalolo suku iNtambo siyifuna umnikazi wabo bayafuna ukubabona abashumayeli babo kanti kusa uNkulunkulu ozofika eqondise lento uma sefika unyazo lwezulu
angasi uNkulunkulu basebenza beshelana bantwana benkosi ngoba uma sekufika unyazi lesizulu lona sekufika beyikhipha le ngwesubeni ukuthi naye ngibofana igqokwe sengiyibona le ntambo yayikhishwa inyanga isizulu ikafaka intambo yayisiphele le ntambo ibihamba lapha basi unyazi uyithatha sekuthiwa ushimaya yayithume le ntambo ile lapha engutsheni yabo singabe sasala phansi uNkulunkulu lapha esiphambi kwabo abantwana benkosi ufuna uNkulunkulu asifane sokunanga ushembe mayikhuluma umuntu nomuntu lapha paradise ufuna ukushembe mayikhuluma ngaso isikhathi asifane sokunanga nenhliziyo zokunanga ushembe uthini manje nafe kuyakhuluma inyanga isizulu eyakhuluma afaka intambo uma sekufika uNkulunkulu esiphambi kwabo ukuthi ayiphele intambo ithathele lebashumale ngubo lapha sengiyiphiphile esizulwini ayithungile amathele lapha engutsheni Wasi, Wosi, Wosi, isizulu yayingafaka inkozi enasihlabelekile wayeza sithulise ukuthi isikhathi makushaya upiyalelo letepeta hayi yaphipa sisele yasikhathi nyanga isizulu bantwana benkosi ayibonga inkosi uma siyapha ngaphandle kwegate elingalena ithiwambo lesihlanu kwangabikho lothango olukhulu kangaka ngoba akusekho umthango ukuthi uma ungaphakathi ukwazi ukubona ngaphandle kuba ngamanzi lapha ya amanzi ayingena ngeloli ithi
ujani lo yababa wayengethaba ethanga abese fike lapha baba lamazi ngolihlala ujawabu uphela isabatha wayesevela lapha baba lomsibo egubhu ukona abantu abakhona ngibala ngaphandle emakhelwane nabo babekhala ekhaya sesiyabasusa ngokuthi lesijaya kuphela isabatha sithuliwe ngabasambethu siyabagudlula kanti yabona ukuthi siyabagudlula nabo wasesa esondele wafika wathi swali na anazayita ketela abantu emakhelwane bami lapha lekhamani sasa sino wesikilo bayithini njalo phela abantu bathanda ukushisa wesaba swali bayekele lekhamanzi wathi abantu ahlali mina lekhaya ngiyahamba ngizofaka umhlaba ngihambe ngisale imbuzi zami ziyekubo ziyocela amanzi noba nasekho ngisemuke emakhaya hlala inkomo zami ziyekubo ziyocela amanzi bafike ingisha amanzi noba nasekho ngiyayekele lekhamanzi kodwa uzosala bephusi inkomo zami kusho uNkulunkulu bantwana benkosi akha lo msebenzi hawo sabaya ngaphela bakha abantu bathi mayibele mvubaba sagcina sisifafanga one ngena phakathi kwethu kwasihamba phela isabatha kodwa lengaba lasibusa ukuthi hawo uNkulunkulu kanti thanda lokho abantu uyazi kusasa abantu bazophendula bebe ngamaNazaretha amen uma sengisukumile babi igubhu zimbili kwakabiphi kwakho izindle ngapha ngeke wawusathanda ishona ezansi ngapha emadokotela la uma uthi edlula kanti baba nenkani abantwana benkosi umile lapha ngaphansi uthando kwabemeza uma ushebeleleza uyakubiza omunye sibukane sonke bethule biza nawe uyenda ufaka uphethe amanzi mashiya phakathi amanzi manje ukuthi ufuna amanzi hayi wena asebuya sekuthatha lezi isigubhu sasini ngathi isikhulu sole wathi ufuna nalezo shiya ngabuyele bakusasa balawuleke noma unkuna ipolitiki lahlala lapha lelusimbuzi sasibamba lokukhulu lezi gubhu zamanzi angene lapha ngaphakathi wangena lapha ngaphakathi wehle zanga abaningi izindlu ngapha sehlangothi lo wakhona ogogo izindlu zesizulu saya lo ndawo noma ngeke ngisayikhomba kodwa wafika wathi wena phela yabona ukuthi kuyasha la badida phansi isitatu wathi yabona abantu bepheka lapha yisabatha namhla wathi awuqishile umlilo bayehosha ikhulu ecishe ngaphezulu wathi umlilo ufuna ukuthi masebecishe bekuthenga amanzi ngoba ushanzo wesabatha kuvutha ihlabathi phansi wathatha zonke lezi gubhu nebangithela ngayibamba igubhu akusembambele maze ngayibamba igubhu ngayibunguzela lapha ngabe nasuka abantwana benkosi ekove phuma phansi ituthu eshisa kwangavumi imiduze nawo eqhele mara bake ubona umlilo wathi umlilo lapha ekhasisabatha nawo sihlale nawo bathi masebecisha labo kokubeni bedosi ikhulu kuphela ngaphezulu kanti ufuna ukubusa amanzi ebhakede bekubende zokwenza ikhona manje khuluma ngoshede bantwana benkosi inyanga ezulu iyakhala umusa wathi enhlangazi ngasebika baba ngikhuphula lezi ezithi 85 ikhuphula zaba kulu kakhulu wathi makulo ukhuphula ngithi wakithi umusa wawuphelile hayi ngohlame ngamanzi ayikhona hayi ukuphuleka konke kwakuphuleka yonke into angasala ngigcikeni abantu balona ngakhi nangithi eqinile naso sikhathi wakithi umusa wawuvele angathi noma kuyishwa noma kwini ngoba wawusale emuva kweminye imizwa awafuni ukwakhela kodwa singazi tuwenze njani ngasengiza lapha enkosini iphezulu ehlangazi ngathi ngiyalubika lokudaba baba ekhaya siqonde ihlabathi noma kodwa kwathakalahle labalahla inyama kwethu sinene lento zibuye umfula bawakhele ekhaya wasethula wena mfana ubani ongabini khona la akusasi lo muntu wavela noma wayengasi isho isikhathi kodwa ngithubutha wangithi waseyemukela inkulumo lo baba uthi baba bayikhuluma etafuleni uyabuza mina lusizo ukuthi ikhona indlu yabadala ekhaya na mina ngasuthi baba usendlini noma umsendlini bese ngithi na baba ikhona ngivumele ngiphikise lo baba osho ukuthi baba ukuzini ngaba yazi nekho ukuthi kubekwe khona indlu yokuthanda sakhuluma nodaba lenkosi yasukuma yashaya itafula yathi hamba nomunye azi lo muntu obuza kuye kwasho ukuthi enhlangazi kude kanti abantu bese santi ukuba basendlini ngase ngisaba mina saphela khona yahlala lento
eyayikhulunywa ubaba ke yangihla phakathi asekhuluma nobaba ekhaya ethi baba ubaba le entale thembeka lo muzi kwanguza ukuthi indlu abadala ikhona wasithi baba hawu uqinisile ushebe baba ke wami ngaye ngekho kwendwathi uthi uqinisile ushebe uthi la ekhaya sekengayibona indlu kanje bayifanisa baba lezi zinto zangenhloko kasithandayo usekengayibona ephusheni leyo uma ushebe ephumana loqinisile uNkulunkulu wangipha amandla yasiyakhiwa lendlu ngokusheshsha ushebe wangipha nje amandla yahlangana yakhiwa ngithiwazi kwakhiwa nesibindi khuluma ushebe manazela amen wahamba lapho lendlu sibili ekhaya ngoba inkingi mayingekho mina uNkulunkulu wakhuluma ngayo la ekhaya ngangazi ukuthi izindlu iphelele ngoba ngibona abasabamele endlu bengaliphansi kanti shebe ukhuluma nabasekho emhlabeni labesababoniko ngabuya lapha enkosini ngathi baba sengiyaphile baba indlu owawukhuluma ngoba wasehlanza isitezo sosikhathi wasethi inkosi ibuse mntanami usuyindoda wakujulayi wahlala makuva umhlangano lezindlu sokwehla solungiselela ukuba siyinike ekhaya sibhulwe lezindlu ngathi ngifike ekhaya bakuvala umhlangano sibuyele ekhaya nasona ngithi ngiyafika ngibiza ubaba ongisalayo uthi baba mntanami umama wami mina ongisalayo ngimasi ugogo wakho ngakhulela ekhaya komalume wami umama wahamba nomncane angibona musa ngaye uthi kodwa lo musa ngibona isimangaliso ithi baba yini uboneni baba sengiboneni nje bangibuya kushenga uthi khanda wabiza lo musa uthina ngithi ubaba sisebenze ekhaya ngithi sishuke insizwa nensizwe entathu insizwa zodwa lezikhuluma esalo baba wabiza bonke abafowethu abahlanisa lapha wasethi namhla ngifuna ukutshela ukuthi le ehambela lengane mayiya ephakameni ihambe eqinisweni ayibongosa uthi lapha ekhaya mfana wami khona uqinise uphule ngoba usandele akuphila asethule uthi lapha ekhaya ngibone ebusuku ngivuswa umuntu engamazi wakamphumela edekeni uthi ngaphuma la edekeni uthi ngase ngibidela ithi-ke awumbethisisa qondile nje uthi lasethi sibuka wabuye edekeni uthi wela abantu angabazi abangambethi ngilomhlobo uthi baguqile labo bantu omama baguqe ngapha amakhehla aguqe ngapha uthi into ayazi edekeni uthi wathi omunye umkelapho uyabona ukuthi khona wayifaka inhlobeni bonke abantu bafaka inhlobo ekhaya uthi uyabona lona ongapha uma wakho uzokuhlala ukhala uthi uma ongamazi uthi uma wakho lo namhlathi naboshebe simlandile ngoba sekwakhiwe lendlu yabo bahamba behlala kuyo uthi uma ukhaya waphuma kuyo lendlu yangekho kukhathana waphuma into ukhaya ongacoshilanga phansi uthi wathi nakubhekela ukhaya wayenosaba ukuthi umzwakho wathi nakubheka phakathi endlini laphayana wabona inkosi wayengayazi inkosi amanazi kodwa wayibona ihlezi ehlalo ifake phakathi bendlu ifake imithimba omhlophe nesigqoko esimnyama ekhanda ibuka uthi inkosi yaphimana kodwa ngangilapha emhlanganweni uthi ngaphuma le-tray i-tray leli ngilibambe lingasindi kodwa lapho phakathi uthe uthi wakhona into ezinhle engathi le kuthiwa ngatamula kunganyophisa abalinganayo uthi la selithi izukele ahambe phakathi kwalabantu uthi ngahambe emukelisa uthi into abayibonga laba bantu ebonga umuntu adlele into ahlale phakathi abonge ngishaye izandla uthi ngathi uma ngifika kuma wakhe wasuma oma ngenyawo uma wakhe wathi hawu mntana namhla sangena esukeni usukulu wazosikhulula khuluma ngoshebe manazareth nangazi uma ikhuluma umuntu wakhona ukuthi yini le engiyenza ubone base ngiyabuzwa abadala bathi ushebe usebenze ngawo ethi hambisa isihlo kuthiwa ngibona isihlo la egcekeni wasithi nawe simukisekile komukela abakini abangekho ngoba siyapha abakhonza abahle enkosi siyakhohlwa ukuthi ngoba siyapha nje sithunyiwe noba uthunyiwe uyenza umlando lapho usuhlala khohlwa ukuthi ngoba siyapha nje sithunyiwe saba nalo ucele endleleni nabo ukuze uma uNkulunkulu sekubiza kube khona omncane okwenzile ayilonkosi amen laba siphambi kwabo ngoNkulunkulu labantwana benkosi ngibone silapha lapha eThekwini usukane eThekwini lokugcina
ngalo ngimsebenzi ngaya ngambona uShembe laphela benkosi awuyembonge namanazareth uShembe befanele impela basigeze befanele uShembe futhi basithambe ayilokuse mana ngoba into ayenza ngalo yasuku lapho usukhona hayi mina ngangasala thembi kakhulu manazareth wasekhona wafu enhlizweni yami noma saba lapho kodwa kukhona wafu ithemba lasengahleke abantu bahamba bejile kodwa ngalo yasuku zikhona ezithi lapha sibekelo iclean konke ziclean lapha nobantu basiphambi kwasini akekho umuntu wayehlezi lapha singakwasini sibuye ibhulu lapha efobanzi ibona ifobanzi le shaya amshayishaya ifobanzi sibenjani nisimoko zamakhanda ifobanzi lenze usiloba ayibonene lapha kwathi yashayela ibhulu limindalo endala yethi amabhulu lithi sathola umthamo omnyama sifuba kansi impela nami lepilo lelibhulu nami ngibuka lapha lapha kulesini likhuluma khanda lisiphakola sishaya into thathi speak lisifake ekhanda kodwa azazi sisuko lazivele ukusemana sala ibhulu ashala kakhana abantu kwazi masaphila le lapho noma lapho ingane abantu kanjani manje masifuka lasha kunalama nala futhi masimaphaje esikhithi mhlawumbe yona kodwa sizazi wena wakhamba uNkulunkulu wethu nabo lapha manazisezi wakhamba into lethi sana kokushopeka iphethe hola imhlophe yafuna sibuka lapha ekhaya yasibuka lapha ibhule lokusemana seyishaya kathali bonus species bakho kuna kwaphindisa wakho utho awuyembona manazareth ngiyabona uNkulunkulu suthi angishola ukuthi ngiyembona mina ekulile ngakhuluma kodwa ngibona ukuthi ngizitala manje ngamehlo ngoba kuba khona kodwa ibhekeni ngoba ninethemba ukuthi utheze uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu angathembisa abantu khona ngaphilazela yonke into nasuka lonke ezasithatha walasemthetho ngathi kulokhu unyazi njengoba kusendala notayibona inkosi bewaye uNkulunkulu aseze basusa konke sinako okubi ngoba siyamthanda masithiwa kukhona kodwa siyamthanda ayekho umuntu oyedlini wafuza abantu omlahleka lesi sikhathi belahleka babhaliseke belahleka kokusanukula kubhuti kodwa akekho walahleka sonke sagula esafuna i-4 umuntu oyekhaya ofuna i-4 umuntu ithanda lapho ukuthi lingakanani lafuna i-4 ekingspan sishawa zasamshawa sabakhombisa ukuthi sina uNkulunkulu ngoyethu ayikokusemana namakhosi ethu nasavuka nawo sabaleka umhlaba savuka nawo uNkulunkulu loyakhamana phakathi kwakhe uShembe aseze sibambele iqiniso ayikokusemana kodwa shoyo sibambele uNkulunkulu kodwa umfana lapha umshumayeli namhla ovama ukuthola impahla kamama umama phakathi umfana suka lo wahlala sesisuka akufanele umfana asuka yena bese kufonela bamfanele lapha nesinoma ngithi naye athe ubile ekhaya ufuyile futhi wasebile umuzi futhi waphuma lonto eksele evota kamusa ingekho wasafala wasangena abazali wasaphosa ilanga lapha yasifule yasiphuka into yakho yasifule ilaza kubela yasami wathi kwakhe ngapha neno zakhe ufuna ngala okisima validate wafike mabeke wasefone fone na mina bangena inyama ithi mina iphi njoba ngilapha sinomongeli deli wathi nathi inyama inhlalo yepromise mangaliso ithi mabanabe hlobona isho bese ngizoshayela umfana ucingo oyipeace akawibha ngoba izokushaya njengoba abantu benza izokushaya lo nyamazana zokukhipha amehlo yeke kangavalisa mina ngizofonela umuntu oyipeace angezi nezinja uzokwenza nesithiyo ozalo isithiyo sokuyibamba lo asala umshumayeli yabona ingane zinamathisana lapha esokweni uyasala ngene bepopini banamanzi ngendisho ufaka uNazaretha uzapha uzokuthandaza ubusisa amanzi ingane kaManazaretha izokusala esokweni ziyazi into uyibusela amanzi yena ubusela inyamazana ukuthi uzoyibusa ngeke sihle ngoba sekuthe la umuntu ozala isithiyo sizofa sengaqala ukuyibusisa Tiko
umshumayina wathi bayithandaza waseKhaloti uKhaloti ngosuku lapha baba ufonelwa uNtombe umfundisi abese vula amehlo aphendula ucingo akhuluma umfundisi abese ethi lo umshumayina mfundisi sinyamazane lapha egcikeni sesilungiselelo yabusisa abanye abantu ukuba sibulala athi umfundisi ngapha mana kancane ngiphambi kwababa lapha ngikho abese khumbula lo besikhimlili bese umfundisi futhi waya baba unyazo lesulu ngokusheshe okukhulu bese buya izwi ethi baba mtshele umshumayeli ukuthi akayithathi nyamazane ayibuse ehlathini ayibulala ayibonkosi yaNazaretha sinonkulunkulu waNazaretha ukumshumayela ayibusisanga lenyamazane yathola umthandazo yasizokhuluma lapha onyazi ubani phakathi wethu ngathi akuyinkulunkulu okavela lapha inyamazane yadedelwa ngakithi khona nomshumayeli uhambo
ishuta ayibonke usebenza kusho uNkulunkulu lesiphambi kwakhe umntana wendlela wayidedela ikawa wathi umfana ayibusele emuva lapha ngibonile ngamehlo uyazi dedela inyamazana ayibele emuva wathi efika nomfana amthumile wami owayezofika ishaya kanye lahle phansi wafika sefike uqalisa uthe ubaba iyalokothi kuya yahleka inyamazana wathi maseyamshmayeli asanga sasenza isithiwo wathi ngitambo wathi green lapha entanyeni lapha inyamazana yayimotweni wafuwa ilayishe emotweni wavala iphenobo kwalinda ukuthi uthe ubaba kuhlwe ihanjiswe ukuthi khuluma naNkulunkulu ekhona phakathi kwenu ubani ongayesilwane kwathi sinaye lapha yakekho nezilwane ezakhe zikhala kuye akabangazathi siwomza lapha efikuyisa umzala lomshukuru athi hawu kanti njani wena mfana awufuzanga mina ubusisholani ba idaleke ubusisholani baba ukuthi uzoba umuntu kathi osingela ukuya nenyamazana zifile usuke ikhomza wesushonile idalisinye baba fa nayo la sapha kuteleba lafika konke phakathi akhipha amanzi asebusisini uNkulunkulu esiphambi kwakhe mananzana usele ngakithi isehlane nje yamazana lokufana bengiye njoba ngesinyanga edlule embize kwakhe ubaba angazwambelaphi ngaphamapondweni wayesembiza kwakhe akunyama nje kwawala lesuka shembo yeka lenyama kuwangi imkhono wonke wenkomo uthi mfakela ipheli inyama la ekhaya selokhu ngayeka lesesilwane nje inyama ihlala idona ifriji la kawushembe embusa ngayibongo amen wafo ungamnika umuntu emzweni akakhiphela umkhono wenkomo ethathe umkhono hamba nayo ekhaya uthi sibusiso engasiphiwe unyazi Zulu ngokuba ngiyekele inyamazana inyama angikali inyama esikhashana ngokuzoyidliphe uthi lapha inyama iphela ekhaya engayiwa unyazi weSulu uNkulunkulu akasipha amehlo bantwana benkosi sibone ukuthi saba nobani ubaba omkhulu isilwane ikawo wayikhulumela ukuthi ayidedele ubiyakhala ihlule nabazali bawo namhla ngibona isimanga mina ushebe dedele inyama ayibuyisele ehlathini kwathi makuhlwa ngempela vele lapha ezweni lawo kwako lomshungane khona isiqiwu lesi kwahlabisa wavela waqonda esangweni esiqiwini abazalinda kuhlwe wafela ayizange yilofike inyamazana wanezwibeka nje bayitshela amaphoyisa amaphuza hawu cha ngikhulupela ushebe uNkulunkulu athi kuyisinyama la isiqiwini la akazi yaqala ukubona wafela wayibeka esangweni yasuka inyamazana yayiphuma ezinye yashona phakathi nehlathi yasinya ngezwi leshe amen namhlanje ashwayo Yeah.
usele ngakithi zikhonze izinto zenkosi kushenga uqedile siyabona njengoba lapha phakathi kwethu unyazo wethu seqedile manje ayibonkosi sekusele ngakithi le nto abadinga abantu abadala abadala nabakhulile ngokwenele nomuntu engamncane kodwa uMaNkulunkulu empukhula nokuqonda le nto mathi uyayibheka namhlanje ifikisela usizi isidinga abantu abadala ezalwazi ngey'ndala ezingahlala phansi ezibuka ukuthi andiyile esibambayo ayidinga abantu abazothi sisesontweni kuphela sizokholwa ngithi makuphelisa abantu asihambele so ayifuni le nto abantu abanjalo kwesikhathi sanamuhla sidinga abantu abadala abangaziyo ngomdlalo noma abangabonanga kugida basebephenduka beza lapha bathi sithanda ukugida funa abantu abanjalo ngokuhlala phansi beyihluze le nto uthini isekusofika kusikhathi abantu bekuthi ithi inyanga izulu lapha ngesikhathi ithi thina asisizokhuluma silenyela isabatha ithi emva kwami bayezo siyazi bazoyiqala ukuthi yini lesikuyo uyabona ukuthi lesikhathi sifikile sashiwo inyanga izulu ukuthi kuzosiyazi abazoyiqala sifuna uqala le kayibongo semana amen ayisafana ibiyeke kanjena nje siyokusiphusha sesiphusha kwenele manje umnikazi wayo ubuyile phakathi kwayo isifuna uqala ukuzikhulume nikhona manazana idinga abantu abesikhathi abajahile abazohlala bebuke le nto ithi inyanga izulu lapha ngaphansi ngesikhathi ithuma umfundisi uNgomezulu noShabana uthi ubaba befundisi bami isikhathi sesiphelile ngihlezi nendaba enkulu lapha endlini ngihlezi neswe lenu lilapha ekhaya ubaba mkhulu bami esulelani kwami ukuthi ngiyogcina leliswe namhla befundisi ngiyanithuma hambani esilweni nihambise iswe lesikwabama kuyocishe kubulawane ukhishile iPitoli yonke indawo kodwa izwe laphuma la ekhaya ibongosa walithuma abefundisi uNkulunkulu waliyisa esilweni lesi sikhona isilo samabati bafika abefundisi balifaka ngempela izwe lenkosi abayisanga abantu bepolitiki abantwana ayibona munye walinika kulabo bantu abantwana kodwa uShebisi walibuyisela kumnikazi wabo njengoba uShebe wayesona nabathathu ubhaliwe lapho ukuthi uthunywe wahlala wabona ukuthi angibuyisiso ngoba la isihlabelo uShebe uthunyiwe uyabona yena uShebe usebenza shiyelo uShebe uma ufika unyazo wezulu uthimo angajobi uthimo phezulu kwentaba enhlangazi uthi namhla siyawususa lo mbhalo ngokukhulu ushesha lithi ubaba uthimo wayigcina ukugibela entabeni kodwa wathi namhla umthetho yaphumela entabeni wathi ngiyashiya lesihlabelelo lesi lomusho ukhuluma kabi ngabantwana basendlunkulu wayazi ubaba uthimo ukuthi kuza unyazo wezulu lesihlabelelo siyofundwa phakathi endlunkulu yonke semanazini wathi kufika konakale ma inkosi esayofika ifundela lo musho phakathi angususe mina ngizekhona usuyile ngebala inyanga izulu yahambisa izwe endlunkulu uthimo luthi akususele umbhalo ngoba losemva kwami uya lapha namhla unyazo wezulu lumobile bantwana benkosi ngoba isilo sinaso lapha ibongosi amen yini namhla sayifuna shebe lento moyibheka idingi nabantu abadala abazohlala phansi ebuke phambili siyeke uqabana siyeke nabo konke ungabikho impomzola ebibone kahle lento ngozoba nomuntu onivulelo nayo lapha ifuna uphole phela uShebe phela uzobona ukuthi ufana kweziweni seqedile uShebe batalo usuyabona ukuswaka baba lapha esuka eya enyokeni akayena uShebe umdlalo uShebe akazange lokudlala uma lento siyeka thina nomvasi ayilungisi thina abalandeli bonyazi futhi akekho umhlaba wonke ngaphandle ulinde thina ubukathina akusekho lutho la ngaphandle olukhona singesabi abantu bazothi indaba lapha esontweni labantu ayibongosi masithule thina siyakhuluma ngoba ubaba sesibambile isilo inyanga izulu asihambisele inkonzo isilo akaze sibambeke nothimo lelikhole sesifikele ekhaya kodwa namhla kufika uManqoba wafuka sibambe isilo ngesethu namhla ayibongosi sokudinga thina mana ukuthi basihlale phansi sikhumbule egcwele sisuka kuzo ukuthi lesilo sibizelweni phakathi kwethu ngabe sibizele ukukholwa ababa bethu thina uma uzwa abadala bafa njengoba nathi uyezwa ekhaya ungenisa abadala namhla bangena usasa baphumile sasa bangena usasa baphumile yingoba kuphelele okwesikwenzayo kufanele thina sicabange kahle ukuthi kuphi abantu akhonisizo ngoba abantu bokuqala bayehlonipha kakhulu wakuthi makumemeza induna ithi kucelwa yonke ibutho wakusonto usoyetheni uyaleko lokho
esilo nasiphenza usikhathi loliwa ayithukela usikhathi ofa emgwaqweni ukhanjwa ungaba khona emgwaqweni lapha uyasabuyele kabi baningi abantu bawusubulala ukuvula incwadi baningi abantu abafa bafela ukufuleni isimo saphenduka amanzi bafa abantu baphelo obabamkhulu bethu namhla bekuyisikhathi kithi Nazareth ukuthi yokushebe sebambisilo thina sikhumbule sicabanga ukushebe lekasho eqedile ushebe usenza usuke ezulwini sokusele ithi sibambele thina inkosi yethu sokumele sikhumbule ukuthi yini yona yasahambi negazini leliswe singabe sesiphi imbuzi sibuye emva kwesilo sisikhumbuze naso ngoba basolukwenza sesikhohliwe sisikhumbuze yebo awusele uzokhona lapha hlala uthi ubiziwe ukuba khumbula okokuba ngaphambi kwakho ukuthi benzani lakhathe kaphi sokwaliwaphi ngokukhuluma kwesilo mangathi sisuka sokusibele emva kwesilo ngokushebe sesibambeleke sikhulume emva kwesilo ukuthi siphiphi inkomo isilo sakhuluma kanye lapha ngezwi kushebe sicela lapho oyihlo mkhulu basithethelelo wonke abantu sibangensala ngangeni ungapheli ukuhlupheka kuleniswa yibonkosi amen ukuhlupheka sebanga yithi ushebe uqedile Nazareth usheba akazeka abambisilo esifaka lapha ushebezo ethanda ukuyalela entazini akathuma befundisa ngayo lapha enyokwenisisakhe akhuleke nemisebenzi kodwa khona ifunako ukuthi siyabona into noma sibona thina sibona umhlalo ukuthi sizosigqokile phambi kwethawu uNkulunkulu uyakhuluma ngalento uma futhi nganayo ukuthi sohambe mhlawumbe sibosho ngathi zishizwe lindani ushebe sisebenza ngala yini ephumshela ukahamba la siyasibamba impela asigri khuluma ngalo asibambe nathi silosuke sethu sithini thina uyasaba yasitshela asitshela Watu shaka sasa ngala wakitima ngala sibambela inkosi yesu lethu esamazulu ngayo asathula ngesathi du angalisu lapho mawufika kwesikolo kwalo wakuthitheka wakuthitheka igazi zagezwe umuntu ushebe lo senqobisilo ufuna thina amazulu sibuye ngomva kwesilo sikhuze iwumo ngomva kwaso sisekushebe isilo khona sikhulumela ngeze bonke labo bantu ngoba labo baba bethu bayalizwa induna isilo ngeke isukele nomuntu doki ihlahla bangenise ngangeni umuntu bafike beze kuphule ngaphandle abantu abasubasomphizwi basuthi babizwa le ungeke usibantu wakini phethu lize khakini uashiye impilo wayile usalwa namanje ulindiswe isilo bakhulisa ishebe lapho umhlaba ugeze shebe ugeze baba yibonke sana kodwa masekile silibele idenge lutho uma silibele idenge lutho kuzosisiza ngani sizohambe emhlabeni sifike siboshwe ngoba yithaba lesikhathi uma sithule thina bawuvela bawakhuluma ngoba uyazi ufuna isikhathi sethu lento leza isikhathi sethu ulokuthi zingabalani izifo thina fana basingena izifo ekhona emhlabeni ushebe ngiyakhumbula ukuthi wakhuluma ngezifo ekhona emhlabeni wathi ngeke izifo zingene thina Nazareth namhla usuthi mawubuka sinonkulunkulu kodwa sihlupheka nezifo ezidlula abantu bangaphandle ziphakathi kwethu lezi zifo yabona ingoba indlela yethu ayihlezi kahle isagijima nomkondo namhla lokhu kufanele ungene phakathi kwethu ungena kwamagama amathathu kwathi uyaphuzwa lapha kuyalekelelwa kwashaya indiva kwavele kwangena kakhulu ngathi kuyafalwa kwaba west
waphuma lokho kufa kuphumile sekuhlezi kubele ngisaba nakho ekwangena ukufa ekwashukela hayi khona kuyavala abantwana benkosi kushavale umntathisibale njengembali iphuliwe zonke izinto bengafanele ugadla kithi ngoba thina uNkulunkulu ukhulumile phakathi kwethu namhla usiphendula isidili uphendula isidili impela ungena ukufa ukulashukela ongazi ukukhuzwa kanjani umuntu uzokusuka uthi ukhuza sithule nako lokufa futhi manje silindeni ngoba kuyakhombisa uNkulunkulu idedela ngabo lento ukuze sivume sikhulume naye thina likhona manana amen ukanti kuhle asikhona umhlalo wentombi sinegolide bantwana benkosi nani phambi kwethu leli golide lamakhosazane inqaba yethu esayakhelwa ushebe lelibaza ibonkosi amen ofana ithi inkosi lesikhathi umuntu akabothi mayifika kwelibaza ephenduka noma efika akulungeli kahle uma wazange uye ebhethini uyayazi indlela ebhethini kanjani uma uyindoda nje uyayazi indlela lapha esiphoni kufike kuthiweni lapha esiphoni kasuthi indlela sayinikwa isikembu salomuzi ukuthi uma ufika lapha ekhaya noma ukukanywe ngaphandle qala phansi lapha ebhethini akhona namanazare into ekuphila kwakho uma uphuma eceleni kwayo awuzuphila awuhlali lapha ekhaya uzange ebhethini ubukele izangane sengathi lesikhohle ushebe usakhele thina manazareth leli fanele thina lidinele thina mathina sishayela siphuma eceleni singasafuni ebhethini siyeke bani ubalo kanelo ibokelo bantu bila besikhohle sokuthi mathina sayinakele sincashela ube phakathi kwakho kwinsizwa wena ingeke nathi kuhlaza wenzelani lokho wenzelani ngoba ukhonike abazali bakho wena mawuvule ibhokisi lika mama wakho nje lapha uzofika nathi uma wakho washakele nathi kuhlaza waphuma sina la paradise ushebe wakhipha isitubeli mhlophe ikukhona ibhokisi lika mama wakho lento ekhuluma sesele wena wenzalo yalabazali ngempa ufike ubhidliza isibusiso usugana endleleni uzosola kanjani isibusiso bakushiya abazali bakho bathini kuwe yini ibona phakathi ufike lapha esondweni zobukana naye yingeke kuwe lapha udunkonke akube lokufika khona lapha okubekela ushebe ilento ifemlela yethu utasakala endleleni nani faleke ibongo semana amen basa noma abo ubhale ngaphandle umthetho lo kama ufike funa wazi isikolo uthuna makhulu nesikolo ngazi saka lo andekele ungazi babele kusebenza umuntu nikona nabangazali nani fana shebe sakhe siphingane la makhosazana sikhiphe thina njengoba ngikhuluma nje ngithi noma ubona lezingane makhosazana angazi ukuthi ngathini mina kodwa basopa mngani wami lezi ngane zisesefuma njengoba ziyaphana nje ngithi ivunulo yazo u7 isinangalo zingane sisele uNkulunkulu uma wena uswa uphangela lekhanda usongena uyatsika shebe yoshawa bakini ushaweko mawona lezangane ukwazi lapha emva kwamanje befaka ngokuhlobo uyikhisho uwe lapha asandaba futhi nalo akona namanazana uma sami shebe bantwana benkosi nalo shukela ukuthini uNkulunkulu ngobaba niyabona imanje lapha lapha emva kwamanje ubheke emva embuke yebuka ngibona ngifaka sengiyaqala wena ngiyabona labandla lelo duka mhlophe Alfred ngoba bayihamba lezangane zikasheba zikufika ekhaya lelo manje afuna thina likhona emanazana asimusu ukukhophoza sibeke phakathi siqedele yabanga leya nani baba sakuwa mina uphelele yabanga ithina presithathe likhona emanazana amen uphelele zangane ikhandi fakutini ukuze nazo bayihamba ziyongena ezulwini manje sesiyekele sesithule manje sethu akhulume ngalo mawuhlala ngengane eduke mhlophe uhlala ngempela uyinazo wenze ikhulu icala ngoba ngasuka uhlanganisa ngani awuzingani umsathi naye inkomo uhlanganise usilisele ngawo uyasho njalo ngesulu ukuze kuphele labanda ngoba yasiphoxa labanda uma seze sifaka iphele kanjani ngoba ubuya phela ngoma siyaphoxeka le yathi ngoba
sakhe thinsimeni nazi bazobeka wani masishaza ngoba iphumela zingane ziyaphandle kuzokwana ngaphandle sizoyilisa sontweni zaphi ngoshebe izingane ihluphekile zasangene ezingathola ibhande thempelini ihlale ngaphandle kwethempeli noma ilahleke yozibuyisa ihlanganisa lendoda kodwa wafuna ushebe lesiphambi wakho sesikhumbuzo sakhe namhla wathi lezingane yibuso thempelini zisonke ihlandululo nilibona nibona leyo manje thina sesiyekele lezingane siyakhophoza sibheka phansi yini ndaba ya siyekele sisaba ngoba phela lapho wethu leqebhile lethu sinesibusiso lezingane aKristu amahle ngiyayibona lobusuku yilapha kuJulayi phuma ngale ngithi lokuchitha amanzi ngahlangana lezingane lezingane faka amaduswele ethele ushebazi bika njengoba ushebe bhala inkonzo lelake episikuso lezingane uthi asibulele ukuthi asiyithande ngeke kusuka ngaphandle beyithanda nikona banazale hayi uthi thatha uqala wakayithanda ikaliswe sayinikwa ngenkosi ihlezi abantu sithathe sesenzana manje sayana libandla elana sofesini masihambe emhlabeni so libandla lakhe yobanda lishiyelane lapho ushebe ngoba usevula isibhono ngabe ushebe iwunyazo lezulu bala wathi lophela lapho emva kwami wabala ushebe nalapho ngomsokele esathi bathi ayithathe lezangane lokuse manje wasifanele ngithina kusikhathi okuya siphela baba njengamsathe noma 3 noma 4 uthathe Utelani yelo esulwini bantwana benkosi sekufike lapha uNkulunkulu ethangile khona ngiyabonga inkosi kusuka baswini amen ushumayeli walapha ekhaya ubaba uNdlovu 177 baba uNdlovu ushumayeli usikole sesihlabele amen Kosi ngusiphambo abantu
Asibonge. Amen. Asibheke Nkosi. Nkulunkulu omkhulu wasebuseni bamaNazaretha. Nkosi yamakhosi siyabonga dwala labadala. Uthando sithande